whatulo watu pia o gori ki ngau pe mo ngahi tal whatap ka katu whaket pe mihi eksenolo ka da mo ku ke u puke ai whainga mari ko ni ke whakahau katoa e ku polokalama ako economic pe mo e fanau ako pe ko ia wilo ako e economics for students hangi pe ko ia mo smea I kainga ko taha foki o e tau mo ai senolo ko ni ke whakahau katoa ni ma e tau fanau ako pea ko hui ko e ngahi panopane mau hoko I ho tau ki whonua o e si ai ako na e tukupa ai pe motuan ke whakahako hangahi kalasi ma e tau whanau ako. O kauwai ai kalasi economic ako ini. Pe ko ia wilo ako e economics for students. I ene pe ko kore moto ko ni ag moto mo access mai ki e polokalama ko ni. Ke mo whamunu more ala o share te polokalama ko ni. Ke si ia watu ki he e tau whanau. Whanau tata lere ki motoru ki he ahoni. Ko e aho fitu fogeno maasi wafe uowa. Pea ko e tau topi ki ahoni te u tala ai ki he Globalization and Economic Integration. Whanau e taha ni ha topi ki pauinga mooni. I he malayo economica o tika ki ngata pe I he level high school. Kau e topi ki koni he topi ki mahawinga. I he level o e tertiary pe ko e university. Pea ko tau kalasi e honi te unofotaha I he uhinga e globalization. Pea mo e economic integration. Pea ka pate mo manatu ke tau polokalama whamui mui. Nau talano ai ke international economics. Pea mo ngai whakau kau ko ia. O ku whilawe lahi pea mo e topic he ahoni. Ko whiu I uraki o ku mahawinga ke tau whiu I. Ko e haa globalization. What is globalization? Ki mua ke u oata ngai whakaukau I he karinga ko ni ko uwhi e tatake ta whakaukau ke he poini ko ni. Ko e globalization ko e whakaukau whaingo fuataha ke tau whakaukau ke ai whanau. Ko e ngā unga mamani ke nau to e whai tahangi I he ngahi mea whaka ekonomika. Mo e ngahi mea whaka sosiare. Pea mo e ngahi mea whaka politikare. Pea hono to whakarea taha. Ko e ngā unu mai a mamani ke nau whakamalu pe I hafu I umbrella pe taha. Pea hono to whakarea ke to e mahino ange. Ko e alua mamani ke hoko pe ko foi mamani pe taha. Pea ko uhinga ko ke foi mamani e taha o behendia. Ko mea ko e mau I tonga e mau pe moia I New Zealand. E mau pe moia I Amerika. E mau pe moia I Asia. Ko mea te tau kai I tonga. Ko mea kai pe e kai I New Zealand. Ko mea kai pe e kai I Europe. Ko mea kai pe e kai I Asia. Ko whainga political system e whakalera ki o tau whonua. Oku ia e ngai whakaukau tatau pe e mau. I ngai whonua keke. Pea koe whakaukau koe o globalization. Ko ngā unu mamani ke nau to e ngā ue whataha. I he ekonomika. I he politikare. Pea mo e I he sosiare.
Pea koe ngai whakakau te whitu ena o e globalization o ku watu he slide kona. Ai ko e poini uraki ko ni. Globalization refers to the increasing level of economic integration between countries. Ko toi alu ke tau to e whipikitaki angi pa mo tua pure anga pa mo ngai whonua. Tau whipikitaki ko ni ko whipikitaki whaka ekonomika. Pea ko e taimu tau tala noa i ki he whipikitaki whaka ekonomika pe ko whie ngau ak whaka ekonomika. O tau tala noa ni ki he international trade. Ki he whakatau aki. O atu e tau koloa ki tua pure anga. O mai e tua pure anga nau koloa ma tau tolu. Pea tau whawhetongi pe hea e pea koloa ai good and services i he taimi ko toa pea. Ko e poini hono wako emergence of global marketplace or a single market or a single world market. Ko e alu ke hoko pea maamani ko fui market i peta. Alu ke hoko pea maamani ko fui single world market. O ikai ke toi mawahe hata. O ikai ke toi whai ke heke he hata. Hape me ai mau i ngai whonua ko toa pe. E mau ia e whonua ko toa pe. Hai mea ko e mau i ngai whonua toi mamao atu. E mau ia ngai whonua ko toa pe. Pe koe whakaukau e globalization. Koe alu ke hoko pea maamani. Koe fui marketi peta. Pe ko taha ngai whātātā e ki ai. Ko pa te tau sio i he kahi koloa. Koe te tau sio ai i he trademark pa ngai koloa. O wai ai lei polo ai i he koloa takta o asiai made in China. Made in US. Made in Australia. Koe taimi ia, pe koe uhinga ia, pe whakaukau ia, o single world market. Lava asleria mai nau koloa ki tonga. Lava e tonga atu nau koloa ki asleria. Lava e tonga ave nau koloa ki Amerika. Lava e Amerika mai nau koloa ki tonga. Koe ke ngata pe tau whawhetau aki. Mo e tau whawhetongi tau ngai koloa. Kau tau hoko pea maamani ko fui marketi peta. Koe poini tolu. Koe globalization has linked people in various countries through mobile phone, internet, social media, and etc. Ko taha ena ngai u whakaukau mo ngai u device une hanga whawheho ko taki tau tolu pa motua pule anga. Ko mobile phone, ko internet, ko social media. O kuhanga e ngai u device ko ni whakawheho ko taki tau tolu pa motua pule anga. Taimi piko tau whi talano ai ki Amerika, tau lawa. Taimi piko tau whi whaitohi ai ki hawhonua e interneti, tau lawa. And every form of media, social media, o nehanga e ia hai whakataha tau tolu. Nehanga e ia o whakamaunga mai tau tolu. A maamani kotoa, ki tau nofo pe i he fui umbrella beta. Pea koe whakaukau e globalization. Iwe ke ngata pe i ono hai whakataha tatu whaka ekonomika. Kau toi hai whakataha tatu whaka sosiare. Pea toi hai whakataha tatu whaka politikare. And even religion or religious o hai whakataha tatu e globalization. Ko ngai kuonga ki muana kai ke tau sio tatu ha lotu mosiremi tonga. Ka koe uhi koe globalization. Koe uhi ko kamata ke hai whakataha maamani. Ko kamata ke asi. Hai mosiremi, ko hindu i tonga. Kana kai ke hanga hi u mea pehe. Ka koe ngai u whakakau ko toa ko ia. Koe globalization ia. Ngā unu maamani ke nau toi pe i he fui umbrella ta. Pea koe fui umbrella ko ia. Wea ngai mea wha ekonomika. Wha politikare. Wha sosiare.
pe mo whakalotu foki. Ko e globalization level o ku whilamela le vai pe mo mea ku economic integration. Integration ta o silame pe ki ai. Ai ku hoko economic integration when trade barriers are reduced or removed between countries to facilitate free international trade and investment. Ko e tauto e ngā unu mai ke tauto e whipikitaki whaka ekonomika. O ku whakawhaingofua ia I hono to a ngahi u barriers o ku nehanga tata ofi tauto ke tau whakawhetau aki pe mo toa pure anga. Pe ko ngahi barriers ko ia o ku kawai a tariff, subsidies, quotas. Ai te tauto ki Klano ke ngai whakaiki ke ngai u barriers ko ni e ngai kalasi e mui mai a mui angi. Ta koe whakaukau ia o economic integration. Kono to e ngai u whawhi a tungia u ne tata awhi tau do ke tau whawhi tau aki ai pe mo tua pure anga. Tau whakatata aki pe eni. Ka pau ko tau whawhi tau aki pe mo nuu sila. To ai tariff mo subsidies mo quotas. O ato e ai hanga u whawhi a tungia ke ne hanga whawhainga ta ia a e tau wā whiwhakatau aki pe mo tua pure anga. Ko e point hono wā ko economic integration occurs through signing free trade agreement such as NAFTA, EU and etc. Ko e tau whiwhakatau aki mo tua pure anga o whawhaingofua ina tolu e ngahi area pau o tau whahoko. Peko ngahi area pau wana tau ostalanoa ke ka asi whamui o kawai a NAFTA ko EU. Peko eme ngahi u area pau e Pasifiki te tau talanoa ke ai ko PICTA pa mo pesa. Ngahi area pau ko ia o ne hanga e ia o mai area pau ke ngahi whonua o nau sain he ngahi area pau ko ia. Ke whakawhaingofua e nau whiwhakatau aki. Ko mea mahu inga ta I he economic integration. O ku mahu inga upito ko ngahi area pau ko ni o ku whau ia e ngahi u whonua be o nau geographical region with similar product. Ko ngahi area pau ko ni e whau ia. O whakatatau ke he tau geographical region. Te watu pe whakatata. Ko EU, pe ko European Union. Ko ngahi area pau pe ngai u whonua Europe. E whaingofu ange ke whakahoko e ngai whonua Europe ke nau piki mai ki area pau ko ia. Ko ano uhinga. Ko hui ko nau geographical region. Ko nau tuunga whasio kalati fiu nau wawa ofi. Peka ki ngata be nau wawa ofi nau tuunga whasio kalafi. Ka uto similar o nau paon tatau. Nau whau e koloa tatau. Mo nau interest o tatau. Pea usai ange, ko taimi ko te tau whau ai hangahi uarea pau. Ke tau whasio sio pe ngahi whonua o me tatau ho tau natula. O me tatau ho tau culture. O me tatau e tau interest. O me tatau e tau social mo tau political system. Pea tau whakatahataha mai rewa ngai whonua ko ia a whau e ngahi area pau ko ia. Te whakatahataha ak pe eni. Ka pau tau whakatau mu e Pasifiki. O hange ko PICTA pa mo pesa. Ke whutu hangahi area pau. Ke tau whakatau ak tau dain hai Pasifiki. Ko pau ke whasio e ngahi whonua Pasifiki. A ngahi whonua ko koe una wivi tatau, wivi whaka ekonomika tatau. Ngahi u whonua una interest tatau. Ngahi u whonua una wāwāwhi whaka geographical.
Pea tātāna ki marewa ngai whanua koe ni, ke nau whau, ai area pau, ki he whiwhakatau aki tau ataina. Koe haa mea mahu inga e poini koe ni. Kono mahu inga, ke oua na a ia i ha whanua, tene dominate ai market. Te watbea ki whātātā. Ka pau whau e ngai whanua Pasifiki, harea pau ke nau whiwhakatau aki tau ataina. Tau pehepe ko fish, haa moa, pea motonga. Pea o haware pe ko huma Britania ia, o kau, i harea pau ko ia. Ko hea ngai whaingata e hoko. Ko hea no paraparema e huma Britania. Ko no paraparema e ni. O ku fu mama o a Britania. Ki he tau whiwhakatau aki. Ulaki ia. Mahu inga ia koe a geographical region. Ko taim koe te tau export e tau koloa ki Britania. Lahi whakamore ko te fu mama o. Kono ua. O ku fu uiwi mālohi a Britania whaekonomika. Tene pure i eia marketi. Kono tolu. Ko economic situation na Britania. O ku ope atuia. I fisi haa moa pe motonga. Pea hei kai ke tau lava tau toluia. O whi au me ngai whanua ko ia. Koe uhi ngai e aku mahu inga ai. Ko taimi te tau whaua harea pau. Ki whiwhakatau aki. Ko pau ke tau whiri pe ngai whanua. O mei tatau ho tau wiwi whaekonomika. Whanua o mei tatau tau wiwi whakapaanga. Whanua o mei whenapasi. A currency exchange. Whanua o tau mei vāwhi whakasiographical. Kakapate tau lava puke ngai ere meniti ko ia. E ia i rewa a tu amerie ke whiwhakatau aki te tau whakahoko. O whaa iloa e he kaupoto e ka weinga ko ni tokua. Kono teke i maupe whangalai o ne. I he taimi uwa ingai. Kono teke i maupe e whangalai o ne. I he taimi uwa ingai. Ngai whanua. O kusi o na wifa ekonomika. He kapate tau whakangofua ngai whanua. Una wifa. Mo māloi wha ekonomika. Te nau purei e nā tō e mea katoa pe. Pea te tau wiku whainga tā i ai tau tōru. A tau tōru o ikai ke fu mālohi. E tau wiwi wha ekonomika. Koe koe poini mahu inga i he taimi o tau whiwhakatau aki ai. O mahu inga ke tau whiri pe ngai whanua. O ta tau ho tau wiwi wha ekonomika. O tau wāwhi. Whanua o me tatau tau interest. Whanua o me tatau e koloa tau whau. Pea koe ngahi poini rewa ko ia e tokonia. Ki ono teke. A economic growth. Pea mo tupulak whaka ekonomika. I he taimi o tau whakahoko ai. Ai whiwhakatau aki tau taina. Koe slide wha mui o kouwhi e tō mai ke tau. Tā no kai I he proklama e hani. Iu ki lawe ai ki he characteristics of globalization. Ko ngahi uurunganga o globalization. Ko ulaki ko in the creation of national financial systems. Alu ki tau te whengau e akang mo maman. I financial systems. Tau whanonga pe ngahi aho ni ngahi no a tonga mi tō pure anga. Tau whanonga pe aho ni tau ngahi mo ua ki tō pure anga. He no. Ko financial systems ia. Point hono wa ko multinational corporation.
Koe ngai ukau tahalalahi, such as Coca-Cola. Hanga e ngai multinational corporation o whakawhaingofu ai globalization. O whakatata mahino gai koe Coca-Cola. Ka pau te tau whulau ki fish, tau mau ai Coca-Cola. Ka tau whulau ki New Zealand, te tau mau ai Coca-Cola. Ka tau whulau ki Amerika, te tau mau ai Coca-Cola. Ka tau whulau ki Siaina, mau ai Coca-Cola. Ka tau whulau ki Lucia, mau ai Coca-Cola. Koe multinational corporation ia. Koe ngai whanua, koe ngai kautahalalahi. O nau tokoni. Ki hono hai mamani. Ki hoko pe koe fui mamani ta. Pe koe uhi koe poini koe ia. Koe uhi koe ngau e koe a multinational corporation. O ne hanga e hai mai a mamani. Ke tau enjoy pe. E fui mamani pe eta. Ma upe mea ko toa pe he mamani. Pabade tau ta no he telefoni. No kia te tau sio he no kia i tonga. Wea no kia New Zealand. Wea no kia i Amerika. Wea no kia i Lucia. Wea no kia i Siamane. Koe ngahi u multinational corporation dia. O kune hanga teke ai globalization. Pe koe ngahi u kautaha lalahi o kune hanga hai a mamani. Ke hoko biko fui mamani ta. O kai ki toi ke he hawhanua ia. Ka tau hoko biko fui mamani ta. Mea ko tau piu mau he whanua koe. E mau ia he whanua koe. Koe whatongi ai o ngai u multinational corporation. Kono whakatofu hia a mamani. I he fui koloa peta. Kono tufa goods and services. Ke tofu hia a mamani. Pea hoko pea mamani. Ko fui mamani peta. Koe whakaukau ia o globalization. Koe poini hoko ko information and communication technology. Was mahino peta whako ni. Ko telefoni, ko interneti, ko social media. Taini mi tau whee sio pe ki Lucia, sio ki Lucia. Tau whee talanoa pe ki Siamane, tau talanoa ki Siamane. Tau Facebooka pe ki Siaina, tau lava pe Facebooka ki Siaina. Koe ngahi hivi information and communication technology. O kuhanga e ICT o hai a mamani. O hoko pe ki fui mamani ta. Taimi whahoko ngai u global event i mamani hange ko Olimpiki. Neango e whakahoko e Olimpiki Siapani. Ka ku lava pea Tonga, lava pea Fish, lava pea Samoa, lava pea Europe, lava pea Lucia. O sio pehe eveni ko ia i he taimi peta. Koe whakaukau ia globalization. Ko hoko pea mamani e ko fui mamani ta. Ika ki toi kehe hawhanua ia. Peneango kehe whakapolitikare, whakasosiare. Moivi whakaekonomika ngai whanua pe, o toa pe. Ka alua mamani. Ke nau whakamalu pe. I fui umbrella peta. Koe pointi hoko ko global marketplace, such as Asian. Maro koe pointi ko ni kos mahino pe. Pe koe pointi whaasi ko international trade. Fe whakatau ak whakawaa pure anga. O kos mahino pe. A ngau e whakawhitau ak whakawaa pure anga. I ono fusi mamani. Ki hoko pe ko fui mamani ta. Ka pati tau sio tonga e ahoni. Tau sio ki ai koe koloa ngahi me Siaina. Koe koloa ngahi me Lucia. Koe koloa ngahi me Korea. Koe koloa ngahi me Amerika. Koe aluia mamani ki hoko pe ko fui mamani ta. Habe mea mau i Amerika, mau pe i e tonga.
Habe mea, o mau he whanua ko toa pe, ko kamata. Ke tau wahe wahe, mo tau wau sia pe ngahi mea ko ia. Neong, ai ke heke, mo tau geographical location. Ko whakaukau ia e globalization o ko fie vete ake tau polokalama ki e whiawhini. Ko globalization ko alua mamani, ke hoko pe ko fui mamani ta. O ikai ngata pe i whakaukau whaka ekonomika, ka kukau at kai mi whakaukau whaka sosiare, ka mo whakaukau whaka politikare. Pea kone hoko koa mamani, ko fui mamani pe taha. O whakawhaingo fua ia e kau multinational corporation. O teke, e ngahi u multinational corporation, ai whi whakatau aki tau ataina. E waha, oi whanua, pea moi whanua. Koia ko e whakaukau ia pea moi tau kalaski he ahoni i whanau ako. Ko whakaukau mahu inga globalization. He wapa te tau sio ke ahoni. Ke maki kone ko COVID-19. Ko whakatata mahino ia. Ko globalization. Ko ne mau beha whanua taha. Ko mau kotoa. A mamani. Alua mamani ke nau share. Ai mea tatau i he taim kotoa pe. Hape mea e hoko i Amerika ko ia e hoko tau whanua. Papa te tau to mai pe COVID-19 ki tau whaoski ai. Whakatata mahino ia globalization. Hape mahaki e tupu hake si aina e au mai ki tonga. Hape mahaki e mau i Amerika e au mai ki tonga. Koe whakaukau ia pa mua ngahi ola nunu a COVID a globalization. Alua mamani ke toi whaka utaha mai ki hoko pe ko fui mamani ta. Pa neongo ua he no ngahi lelei. Ka ia taimi tatau pe. Nge toi wisia e ia. Pe ua ne ngahi ola COVID. E mui mai. A muia. Ngata ngai tau ki kalaski e ahoni. Ko whatawangi o tokone ki kalasko ni. Ki ngai whenga ako. Ko mu whia. Taimi tatau pe ko kore atka te mu tolu mu access ki kalasko ni. Pe ko video ko ni. E mu wha more wahe at mo e video ko ni. Te mu share te video ko ni. Ki si ia uat ke tau whanau. Na tokoni ke nau whenga ako. Whakahoko. Tala monu wat whanau ako. Mai whenga ako tau pe ke tauni. Mata ngai tau ki crash ki he whiawhini. Pea e hoko no atu. Ai tau ngahi class economica. Pe ko ia ku iloa. Ko economics for students. Me e kria nolo. E taimi ko toa pe. Ka tau vete mo ai ki he whiawhini. Mo mea tua whatu.